Personal foul for number 1 left. Bonus.
Yang mau bersama Taiwan akan menjadi mulai memulai pasar baru untuk teknologi mengenai mengenai Indonesia selalu ada kemajuan menjadi untuk
masih tersebut berlaku. First foul.
Three team fouls for Black, 2 for Purple. There's a woman number 1, Black, 4 personal foul. Number 1 Black, there's a woman number 4 personal foul. There's a bonus. Third personal foul for number 13, Black. Todos dikasih untuk 10.
Thank you.
Second personal foul, 12 Google. This is This is
Basket good. 6 points. There's a winning number 13 purple for personal foul. Number 6, Black Loughlin.
Kemudian
There's a woman number 34, blue. Focus around the 34 blue. Passing the Lima, Salomon Lee, passing the Wow.
Thank you.